mbere biashara kana ochalani batungere ba biashara badoko ya Kiengo nendi ya biashara baibethirite bakiromba antu bara bakethira baicalawa bethire baithikaira bonde nene adoko barua nendi kiatungire bara barare mbere barataba mubo kwenderia nene adoko bakalazimika kwenderia mikanone ya barabara. Marion Karugi katumenyethia ndeto hii. Wendera mutaratara yotara kamete bathoko ya Kiengo wandine Gembe East gicione bunge kia Gembe Central yotete na mbere abiashara bathoko eje ne basiumirite kuromba utariro mukarite wa thoko urabakaritanira na wengwe na thoko uyumba okura bakimeneria mutongeria urarungamirite thoko eje na kuaburu na basokete na nyuma na kwithira atena ngwataniro nabo na nontubo itomike bari romba utariro mutongeria unge urabena witikio nawe bakionania kwendekethia umocio Peter Murethi. Tuichwa atongeria mutongeria ore we concern na mtomera muntu omudare na muntu omutumba ugenda gutwonia atiri nonto munene omera reo iroterera mira tugutara muno ari ndienda kuga mutongeria ore okugwira imutongeria ore okethera karunga magatigati atetere mtomera atetere muntu wa mutumba muntu omera tuje twetera twegintu kimwe murethi tumwije uri akari imuntu wetu kethera murethi nendete amani ituje murethi nendete amani wo na kwina ntu bangi opinion na ndo tukinyeria no mwaka mtu no mwaka Musa tote kwanda kuga Musa andi twali tu ranga bana beto itakira mbakura na ile atonya thoko ne koromba kura ciawa ni Musa na bado twenge koruto ibira twena peni sana ndu twendete ngabana beto kabira mwangaza ombo twata na tewe ngenye mpi wetu ndani kele na mweri otonya thoko ne koromba kura akiwa ata kwenda batonya thoko ne koromba kura so ito kwenda kwawa konekerwa chiamani muinisia bado twenda kwithira twena kiongozi roke twitusikilia mathina yetu waya na kobatuga kukwatwika mundu uyu ati usigned no ndubo kwithirwa aiki uyu kwithiritwe kaundu gendare biroga rijwa turenda chama no kavetera uma mutongoria ora MCA twatuthurira ni watu wetekanie nwe na nwe tukaritanira ngwenwe tukimenya murethi mtu tutaigwa akirwa na mtu tukamenya murethi athere mtu wa amani no te mtu athere akiruma ou nwe tukwenda na nwe tukwenda kuritaniria nwe ngwe kirendeke giciumirite na wingi kuyika mukarite uraba kwenda bari uwa buru siasa nithire thokone je na MCA woka bamuri aiweteo nikenda aumba kubaritira ngwe thokone uba watanirite na mutongeria oro kathurwa na tungo tumete wathanine bantu baba inge bukiona itwara abaingwe itwara kamanja itwara mungathia na thaimuri protocol tumeka yotara chairman yumo ofisini ya MCA na ofisi mheshimiwa wetu itometeya sana na mheshimiwa wetu arathurire kamiti yake na athura chairman wake tutebatio pinga na nwe no tubatu tubati kwenda twe maurone ya MCA ugakaranya gatuga kwina ndu airio igatigati ne ka MCA na tongeria baraba kuromegete for one ukageta mtu wa ka MCA roko MCA utegete akwenda kiathoko MCA na weshima rere awe nikenda tomba gwitura nguge nkoloki bariwa ni kwithura kuri na ngwataniro atiatika biashara mwanya mwanya bathoko eje bareo bamira bamithere na banguo bonde baringaniro thokone orira murethi akuatarwa ya mutongeria wa thoko akanania biashara ba na utiro tewa ukuirwo tonya thokone kwina antu bamira kwina antu bamuthere kwina antu bamitumba undi uga gintu kimwe itukare tugwatanirite ko utute batikuga atiri antu bamira mwanya antu bamuthere one ya kantu boba tena value atwendaria na barabarene mithere yetu area kire yao kwatoka mtu ni asara aweta bonge kuona batu turenda tukumwe thokone debio to manzo ba mwa ta bakiro yana oni muno antu baba inge baraba bagure vinto byange gorosia to naranja barethete muri thokone antu baba inge baraba na bena into byo thokone bakwenda kuendelea kunyanyasa akina mama lakini bila kwenda kuanzo beto oni nda mutongeria thokone na ndathura nda chama ni othoko ote muntu woka inyendwa muntu ro kwende mutumba nala no mwangone nafasi yeke kureko muntu ro kwende mira no mwangede na nafasi yeke kureko kwende methere no mwangede na nafasi yeke ku kiripotera wero Njuma kuma thokoni ya Kiengo wadine Gembe East betawa Marion Karugi wa Kenywa.